Ар бир адамдын кутулгус милдети бар. Бүгүн, эртең ар дайым адам болот. Кыямат. Kıyınçılıktan bilinet deşet. Menimçe baktılık izinden bilinet. Delbiri. Эгер ата журт деген баштыктай сөзү өзүң менен алып жүрөр нерсе болсо, анын баасы сокур, тыйынга тартыласың. Кудай болгону эскертет. Ал эми кандай чечим чыгарыш өзүңүздөн? Biz düğünü özgürttük, düğünü bizde özgürttük. Сүйүүдөн аалам жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк. Til oğuttun kubansa kubanıcı, kaygırsa kaygısı. Cana akıl esi, telsiz, ulut bol boydu.